Bueno, empezar ya otra nueva asamblea de Gasteiz Universidad. Hori ez komentatzea ondo gaudela, animo txu, eta dinamikarekin aurrera jarraitzeko indarrekin dagoekin aurkitzen garela, eta azteko eskerrak eman nahi diegula, euren etxeetan hartzen ari gaituzten jendeari, sabenetan pasada izaten ari delako. Estamos bien, estamos animados, y dar las gracias a toda la gente que se ha involucrado en la dinámica esta, que nos ha cogido en casa, sin que nada cogernos en casa que está tomando parte de la dinámica, y que sin esta gente pues no sería posible. Duela justo hilabete bat, berrogei auzitetuen kontrako epaiketa hasi zela, eta hori artean bederatzi gaztistak aurkitzen garela, bai Golabiok eta Idoia eta Iratik hartu dugu erabakia, alde batetik ez duen bezala, ez dugulako egintzen nazionan hartzen eta bat, eta gero bestetik, ikusten genuelako, hasi genuela itxoi, sententzia irmo baten aurrean aurkitzera, ez? Nolabait aurreratu ginela, eta nolabait epaiketa bera benintzatu, gu kondenatuak izizateko. Eta apur bat dira, horiek, epaiketa gara, esalkestaren, arrazoiak. Pues Ana ha dicho que somos imputados. Ha sido justo hoy un mes empezó nuestro juicio. De los 49 somos gasteiztarras, pues que aquí nos encontramos. La hora que queremos dar un salto cualitativo, en vez de esperar la sentencia firme que ya para poco creemos que vale, pues intentar condicionar el juicio mediante nuestro plan. Eta galdetuko duzu, zergatik erabaki dugun hona agertzea, bi arrazoi bereziki. Alde batetik, nolabait orain arte, asanbladako kide izanaren bezala, nahi dugulako jarraitu asanbladan bertan parte hartzen, edo behintzat gure ekarpenak zuzenean konpartitzen eta bat, ikusi dugula, nolabait guk desobedientziarako autua hartzen dugun momentutik, kalean jendarteak zuek hartu behar duzuela ere desobedientziaz, nolabait pausu horien eman behar duzute. Hori da pixka bat guk ere bultzatu nahi duguna. Eta gero hori, bestetik ere, hona agertzaren arrazoia izan da, nolabait zuei ere ilusioak izteko, animatzeko, borrokan jarraitzeko, benetan borroka soilik lortuko dugulako benetan, esan beste dugun Euskal Herri hori lortzea. Pues hemos aparecido hoy aquí pues porque nos sentimos miembros o parte de esta asamblea, y aunque sea simbólicamente, ya que por razones obvias no podemos aparecer siempre que quisiéramos. Pero bueno, pues eso, a que os animéis, a que igual el resto le damos vueltas, igual no tenéis tanto tiempo como nosotros, pero bueno, que le deis vueltas y entre todos seguiremos con la dinámica adelante y saldrá cosas chupunas. Seguro que estáis pensando alguna tendréis pensada, alguna habréis hecho. No sabemos mucho porque estamos un poco aislados, la verdad. Eta beste digabe, nahi genuna da, bereziki animatzarenera eta lan egitera, eta hori ikusten dugula dinamika honetan Gasteizen motorea izan behar duena dela Gasteizko harresia, sortu den asamblea dau, animatzarenera, buruari bueltak eman, kalera irten, eta gu hori gaudela gogoekin dinamikarekin aurrera jarraitzeko, badakigula oso luzea izango dela oraindik, apurra raiatuta gaude batzutan, baina gogoekin. Orduan behar dugu ere kanpoko txutea ez notizia unak, eta guk ere jarraituko dugu polako ekimenak edo dena delakoa egiten. Hablando del chute que decía Guaisania, pues esto es chute para nosotros, pero el chute para vosotros también, porque yo me acuerdo cuando veíamos a Eka, Chabón y Aucha, esta gente ahí en Viro, era hostia, están ahí, pero ahora estamos aquí, pues no sé, a ver si...